Mami nkufunira ku n'emitwalo 8 ndidi isobola okuyamba ku kugino isobola okunamba ku kenkugemyango kabala niba nze bategeredde nkugemyesa mitwalo 2 3 4 5 6 7 8 neyanziza ino neyanziga irala nange mwebale ino mwebalire irala mwebale kupakasa kanje nfune kwa makerenda amire kuku mwebale ino mwebalire irala mwebale kupakasa aye era obuyambi nkayenda nenda twegemu omutonzi yenka ezira musinga noyasobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kyeyetaaga nweza bwasala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukameno nze butinalunga mani neidembe wenegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo Kituzaamu amaani ndasaba yakabaka kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira okutuuka wano amvuire wife episidde Kado bambi abatugoberera mutusanibwe muko mbeera maze muko ena kwediwera nga tutubaweereza tuna tufuna muko ebizibu ng'abantu wabula okusomozebwa okubawo kuba nti ife tufuna ebizibu be mwidindi tuyamba ezate wekubirira ndulu nti sena namba abantu bajja kati Yazid yayamba ye naenda bamuyambe aya ati twena obo oli awo ofuna ekizibu kyakuyinza ngo ende bakugemereku ayengoza kyakukola wabula ngawe muli kumbona nze ne timu yange tuva ku shoppinga ku bintu nga tuli kujja mu district ye Mayuge aho twera kuko Omukyala Salima gutwabaletera tudukira awechinga ndala inoma nabaletera Omukyala we mu bitundu ebyebufulubi mu igombe lye bayitambogwe bayimaniro mu district ye Mayuge ng'Omukyala ono yakula bulungi nga yazira ku kizibu yaji yafumbirwa yazira n'abaana oti 5 wabula nga ali mu bufumberi ebitatambula bulungi yafuna obulwaire obukali kutegerekeka nga amabunda gazimba gamala gatulika era nga alina ekintu ekyafudumuka mu mudondo era nga amabunda gazimba bambi ende tulikira mu mudondo obulumi bw'amaani ekyembi ngena bakobera kiri nti Omukyala ono Salima oluvannyuma lw'okufuna ekirwaire kino omusaada yamusulawo n'abaana 5 yalumuka omusaada yajja mu bitundu ebyekizinga yafuna Omukyala owundi era nga Salima n'abaana ba 5 yava yali afumbirwa yajja wa muganda we era nga yamaze ibanga bambi nga beno wabula nga azira buyambi wabona obulwaire bumuluma azira mmere wano weyasenga owamulamu we afumbirwa muganda we ekyembi kiri nti omusaada yena yamala yafa mulamu we yena buti yafuka na mwandu Salima yena alinga na mwandu wabona akatogo Omukyala muganda Salima alina abaana omusaada yamulekera Salima yena omusaada yalumuka yamuleka n'abaana 5 tibasoma tibakola ki so embera yabetu wabula oluvannyuma olw'okola emboozi eno twafuna kuko obuyambi era nga eriyo mami wange kuva mu nsedde okuliya ni muganda wange yena ali eyo kuliya bampa ku akasente bakati Yazid tetenkanya akatono ako obone ni kyokolamu era nga tuguze ku kwemere omutyere kira 10 akawonga kira 10 era nga n'akasente akali kujja okusigalawo tulikujjaka wabambe Salima kamuyambe ku mu bwidandabi twatuko wa Salima nga n'obwidandabi yazira bambi nga oba balindira nti sawe na yefuire so embera etoweri so mutweyunge ku nga tujja mu bitundu ebye Mayuge tutwalira Salima ebintu bino wabula nga tukaliko yongera alina okubakobera nti yewe ina ekizibu ekyekinansi ekikusumbuwa Haji Kigundu musawo wa kinansi era abamitundu bya mukono n'omusomi wa dua ayamba ku kubambi osobola okumukuba ku namba diro ku screen waje ya kwidandaba Haji Kigundu musomi wa dua
asanga mu bitundu bya mukono ku Katusi Road osobola okumukoonako n'omugamba tukuwiddeko ku YY Media genda yakujjanjabe mukaire tuyize eno kukulutaku mukaire tuyize kulutaku Yanziza tusangeire oba tugolole mbe otagolola ndidukire twava wano watulira ati embeera mbi obwidandabi butono emmere enda eyabika era tujja twafunako ku obuyambi obutono weribaka bati obuyambi tuba butono aye tulowooza bwidako kuyambako okwo okusinga kuwaleyo twakwaganira aye nga tukali kugemya bintu byo soko tuyonereko ku butyemberere etya naidala nonga olubuto tulwayi luti ndibona kai lweyongera okubira embeera mbi yene leero kabiri enda yeyongereire iralera tisobola kusituka ndibwawo embeera mbi enda kabiri omudondo guli kwenda kwabika bwabike kabiri guzimbye ino gwenda kwabika bwabike embeera mbi yene kabiri enda eno kufuna mpuliranga muno mu mamiro nga nga mbula nga terina kusobola kuweera kulambalemba embavu diruma wa bulume so wenaleka embeera tiyali eti ki ekiguletakayo okwongera ni endero n'ebiro n'enzimba eno obuzibu buva kuki waidagala makerenda nzira weidandabi nzira nange amakerenda ozira bwidandabi ozira so buti wena oli kugirinda eyabike nzira buyambi nzira kyakola nzira buyambi bwona bwendi nabwo kale tudde akuwaako tuli kujja okuwaakoko aye eriyo kwabayaka abatali wokwolwo bakobereko ku kyo kyaviirako ku enda eno okuzimba obulwaire bwaidya butya bali kugamya ebintu bino byenkuleetera kati enda eno yatandika kuzimba yene yatandika ozimba nga mpulire nga tisobola kuweera nabona nakoba nti kiki kino ekiri munda nawuliranga ekintu oti kitambula munda nabona nga enda eri kweyongera bweyongere yazimba yatandika nga sobola kulambala tisobola kwekyusa nakoba ki ekiri munda muno bantwala kwena kavule bankebera bankoba mbu mutima n'omulwaire tweyira waka twabaawo nga tuzira treatment kuba batukoba tufure ku amakerenda nga tuzira sente tweyira bwe tweyira waka twabaawo nga era nzira bwidandabi twafuna ku omusawo ow'ekirugavu yantaako obulezi oyantaako obulezi ezira nga lwetaako idagala obulezi endeira bwa mamiro omusawo w'ekinansi ali kwidandaba kikidada yali ali kwidandaba kidada nti nga abantu bali tukoba ati kidada yantaako obulezi weyantaako obulezi naidukana zina bambeda mu mwani ng'embeera mbi buti nga kabiri niwe ndi kwidukana enda eri kwiranga wakumeino nga niwe saawa eyo natandika nga n'okulya kwa akantu mu mamiro wenambala nti ebintu amaadi gandira wa munindo oyo omusawo twamuvaako amaadi agago munda agavuire munda nga ago munda gaire eno bwa mamiro nga byansalasala neno buti munindo nasula nganti emibuti yame kabiri oyo omusawo yanvaako yandeka yakoba nze obulwaire bwobunemye ye yagolola obulwaire naawo bwatandika butyo batandika enda yeyongerera irala yazimba batandikanga okunkyusa nga bankyusa bukyuse tisobola kusituka bange maku okujja emiyandu nze nga nalekera n'okujja ku kabuyonjo nga wenja omuntu wabazirayo nsigala bweyo nayeta wabwete enda yene yatuuka ekiseera yatopinga nga tikasobola nga akantu wenfunye kwoba tukyayo otwo nga titujja yayabika yeno omudondo gwa yabika amaadi gawaamu ebaafu 2 ed'amaadi amaadi agavamu gaba gafaana gatya amaadi nga gayero nga gananuluka kiringa ekizimba ekyabikire munda kibyange ekizimba
galuka gona gawa munda gawamu endabo yawakweti kabiri jayo male weeks 2 nga kabiri endeizeewo nga tomala kunga kabiri amaadi gale gakola ki gavaamuku era butienda kabiri era butiembera yendimu era nga ndiye nali mwera kabiri yendimu kale butano ndikubona kale kwira mu okuzimbe era kale daga eja esobola okwabikirawo era tidi ko beja kwabika kubanga nti era bweri ikole etyo ni bwe yali yatandika omudondo ogwo yagenda ino yagumudondo ogwo kyasindika omudondo gwe yatisa amabwa kabiri era gwayabika era kabiri gutandise nga we gwakola ku olwo bwayabika mumbere no yoli mu butisawe no okulambala otya okulambala nze nti amawabu tyame kuba embavu dinuma okulambala mbeera bubeyere kale pambi tukajja maiso nisalima emboozi ye yanaku ekyembi omusade yandeberenga amuyambaku omusade yamusulawo ali wano wa muganda we oba eno mu wiiki yembere nga yenavugano maitagana n'omusada wamubulizaako ko timuwulizanga nakuku gaaliwo nagwo neera tayiranga kupaka na saawa eno okuyida kuwana ewa muganda wange tayidanga nawooku kola abaana bali bagobye baliwo abasomi abaana era baliwo tibajire ku isomero baliwo era tibasoma ole bali bamubanda ku isomero wundi olwo wundi yali azira gundi nani school fees ngazira school fees bena sente ngimeka penda mitwale 2.5 twale bekitundu gyalema gyalema nganjizira nti nga ndi mulweire nga tisobola kujja kunoonya kuoba kasente eyo oba kupakasa nga tisobola ndi ku buliri so watolo omwana owundi bamwenda kukikwisa okusoma olwo omwana owundi asomera ku mitwalo 9 yeena era yeena azira katonda wange buli kizibu kyawera wuwo ebizibu ndina kubanga okulya w'Embeera yonka okulya kwonka tusibirira bubuuji obwo twanwa kuku twafuna kutwanwa muganda wange yeena musaada yamufaaku yeena aje yapakasa eyo alina okunonekazaako otukerenda oba afunye enkumutwalo alina okungulirako otukerenda oba 3 atyo sabuni mafuta ki muganda wange yeena Embera mbi omusaada yamufaaku musibira bubuji ayi buji agaba munda mumunwa paka abatambuza paka igulo saawa 3 oba ono buji abagemera paka ali kuba nze weno buji yabonangere endala eri kuluma era endala esigala ng'ekatuluma abaana baaniina bw'amapaapaali baana bali kwiza bwa misango ebikaado byabeena abaana bagwamu wa bugwe ng'endala eri baluma okay kale katusabe tomana bana Embera eri wano tinungi ayo obuyambi nkali kufuna buyambi bulungi bwa mwani nazo ono tomana tukasaba obuyambi mami nkufunire ku mmere tufunye ku emmere entono edda kuyamba kuko yanziza omuko kana kafera kaya bije so mfunye akutere wano kana kuya kakawunga kira 10 kakano namba ndala kako ndidi kasobola okutambuza kuwano n'okunwa buugi neyanziza mwe bali kupakasa mweyanziza ino lyene baba mama muna buli omuwulirisa ku radio neyanziza mwe bale ino mwe balire irala Katonda abayirizeewo we mutweire abasasule mu ekisinga bulungi
mami dajitere kaidateresa muganda we nkweta kuno omutyere kiro 10 haiti bitwala musana akavera kale kabe kale kwenda kavwemo bulungi kuno omutyere kiro 10 so eriyo mami wangali eyo kuliya wabaye ku n'omwami yena ali eyo nabampere ku obuyambi bakaya twalira ku kusalima bumugemerere ku kutawulire nakuje so bebaze mutyere kiro 10 nakawunga kiro 10 neyanziza omukyala neyanziza ino webale kupakasa alla akwirizeewo ekisinga bulungi neyanziza neyanziga irala Katonda akusasulemu ekisinga bulungi mama wange kabiri kyongero otakoowa baba wange wena neyanziza webale kupakasa akongera ekisinga bulungi ayo otakoowa baba choko okayenda obuyambi nkayenda obuyambi so twava wano ng'obwidda ndabi amakenda wazze eddagala nakoba banange nti bana yesi muli kumpaako ku akawunga kano n'omutyero okutwalako aye ayenda kuko obwidda ndabi baka bona tibali bulungi aye twafunyeyo ku akasente tikatolooza nti kaida kuyamba okutandikira kuko obwidda ndabi okitegeera mami kankombe mubakomba ko obo okukomba ku kitegeeza kye mami nkufunireyo ku n'emitwalo 8 ndidi isobola okuyamba ku kugino isobola okunamba ku kenkugemya ng'okabala niba eno debategeredde nkugemyesa mitwalo 2 3 4 5 6 7 8 neyanziza ino neyanziga irala banange mwebale ino mwebalire irala mwebale kupakasa kanje nfune kwa makerenda mire kuku mwebale ino mwebalire irala mwebale kupakasa aye era obuyambi nkayenda mutakoowa ene yanzize era akamwenu kendi na butisa wenu nesa wadikali baje bandetere ku bwa makerenda bana buti era amakerenda gajatambula bulungi kuba buti nako kunwa mfunye mwebale kupakasa nako okulya ndi buti baja kwa bije bantere kunakundye n'okulya ku mbere kusobola na kuisaye buti njafuna ku kwako okuwera kuku bana neyanziza mwebale ina mwebalire irala okuba emizira mpola endeesobola okujabika nti era obulamu buli awo butyaye mbasano gendi n'amaanyi okundabikira ku wano aye zera ndi mugezi nkuba mpola kuba kabiri bwensuisa waawo guyinza okwabika saawa eno naagukaka alituusa gwene kiseera mbeera neeyo mami bambi twebaza batwere ku buyambi mami wange omulungi ani muganda wange aye omukyala era oliwira nga ayongera okusaba na mubasaga bakuba ati lubaala akugabirira ye weeyama omuntu akulaze nga agaba buli lwofunikizibu y'olumukira onajjaawo awandi era obuyambi bukaali butono abaana babagobye abali wano busente butono owundi mitwalo 9 omwana owundi mitwalo 2 kitundu nga wakobye ebitabo bubuji butyo aye embeera yabwavu nga wali oli kuira nga ayogera so mami niwe okuumyo ne tukobere kuku mami da wano
ati amewe nawo isimaida kugema seta wano mpola mpola. Okay, so mami twotesa kukwemere ayi waliva kwabikira gano oli kujja kugitereza emmere yono era kugitereza twese ko kuwaka wonge kira 10 namba ndala kaida kubayamba ku mubuji kira 10 onano omulwe era no abuji twera kuno mutiyere kira 10 guna gubayambe ko kuwano tutyo tusobwaire twatu tuli bulungi ne bana ife bazira ka sente so webaze bana ife eri Omukyala awaba ino omwami abatwere ku buyambi ne sente emitwalo 8 diyambe ko kuidagala. So webaze nebaza mwana abakoze obuyambi betutaidi ayo olwekisa kya Katonda bana mwatwambye okutulumukirira mwebale ino mwebalire irala nze bano olw'amasano tiyidi ni bwembe nebaze nsima busime nakoba nti kabiri kyongero kuba bana ndi musanufu kuba sayina akokulya akaboneike obwidanda bibubu nomuganda wange ndi kwenda nakuja sayina kola ki kumugulira makerenda kumuletera mwebale ino mwebalire irala nze tiyidi bana ni bwembe nebaze kuba ndi musimu ino mwebale ino mwebalire irala Katonda ayongera okugaziya ensawo daimwe niwe mutwira ayongera okola ki ayongera okwizaawo era ayongere n'okubagabirira n'abasabira n'obulamu mwongero ayongera okubawa obulamu mwebale ino mwebalire irala mutatoolanga okwo akokulya kafunike nakakerenda mwebale ino mwebalire irala ndi musanufu. Bambi iwo nsansi sengeri yewebazamu bambi ni salima yena ayi kuba ntirere mfuna ntono tekumanisa akwenda ayi waliwe nalinga nemfuna eningi nandirise ku kunebisinga gano ayi banange bone embero eri kubaniga mu kutubona twafuniye bintu bino bitono ayi ndi ditomana abandi baida kutulumukirira baida kutwongerako wena bangeri obuyambi obundi bwenfunye era bambi ndi kujja kwira gano era ambulete so nakubona family oli n'abaana kodi 7 oli n'abameka yo mami ibabo kankugemere kwa kasida n'abaana 7 onaina bameka abo ono bo 10 aina abaana 3 n'abaana bona abaana nga 10 abaana 10 nimwe olowooza eno Embera esobola kubatwala family yayo ne esobola kubatambuza kumala ibanga ki kankugemere kwa kasida sobola okututwala kubanga tulya mulundi mulala kabiri titwira mukola ki titwira mu kabiri kulya mulya mulundi mulala mulya kya igulo kya musana kya kunjo titulya kunjo n'omusana tulya saawa awo 10 na ndala oba 12 so mulya wagati gati yawo mu balance ngeno nere nange ebintu ebyo bikaliyo kuli ekibuga ekirala mbe mbibuliranga bubulire bikaliyo mami n'abaana kati bakoba munta mukulinga muberi yakasigaire mu nti abaana bona baanala obanaze Embera eberiwo obanaze Embera eberiwo bona baanala muzeyi kasokafe amaze ibanga kasokafe yali abalabirira tiyafa 210 nga 2 na lulala mwezi gwe 10 oba awo giri myaka emeka kuno mwaka gwa tuli mugwa kusatu gono mukakalukana myaka emeka myaka 13 myaka 13 mukakalukana oja wa pakasa pakasa Luisi wana wali ebikado waja watema ku nebikado otyo Anyo sobola otema ebikado sobola otema ntema natema emisingi ena 5 okusinga okusiba n'okunfubira aye ntema watema anange mami ena kunga ningi watema ebikado mu nsi yomo emisota era watema era jiba tijituluma jiba mwa era olutemera jona jirumuka jitya je yongerayo abavubuka batema ebikado nga balekala n'ebigambo ebibi iwo omuntu omukulu emyaka egyo gifuitinga mwotya nanti era ogoma olwena kuyoyo oba oliku bosi boyasa kube yongerayo ku ibo wasigala ng'oliitema kubanga era oba idi ekikutwaira otirwanako oba ozira byona atema bizira mu bavubuka kale olina kugumira Embera yona neberiwo so Luisi eyo nga eri yali awokutema ebikado bakuwa yakasente kaimaka
Luisi otema wafuna yenkumi eina Luisi 5 lwobeire mu amaani bwogire nga omubiri muzira amaani Luisi olwendala wena wobo idinti tiwe igwite watema ye 3 wavayo n'enkumi 3 olunako iwe ngobule bukali kufuba ko kufubira ko kugira mwino wali we notemako ngera zena ntemaku ngotememeka ngantema emisinje 5 seno bana ngokubona abona kunji wano nali ntema nga zena ntema naja natema yoku twafuna akokulya ayi butinze tisobola era Luisi twatemanga nga Luisi ntema yasiba natema yasiba ayi buti we yajanga anafuga buti n'okusiba yabanga tasobola akola ki nga tasobola kusiba ayi walenga mba mujira babiri musobola okutema mwirayo n'omutwalo kubanga Luisi owundi abali tema owundi wasiba nga musobola ofuna yo mutwalo akanana mutyo ayi buti nabanga ye nakola ki yasalikako ni mwatemeranga ebikado teba kubalyaka waleira balyaka ngaye ulero ebisera bino eberengezira kulyaka ayi waleira nga era babalyaka ayi ero irayo bakulyaka era wo irayo olwena kuyo mebutyo bona atolawa ngezira wotola kale ngolina okwirayo okay kale bame tujja kuswika gano embera neyo aituke ya tukasaba obuyambi bona emmere atuzira mere ntono family eri abantu nga 12 eyo 13 family nene ate bayiba abaida ng'ekyalo ng'embere yo mukyalo mujidi tesobola kuyiwula abaana abo emirina no bichi so buno merende bajja kubuzana mu buzani so webayo kubuyambi obusinga ko kwana bambe basaba ne banyabo tubasaba mutuyambe kuku akasente Salima yakobanga treatment yali ya mitwalo nga 32 amakenda gaba muwandikira ariko mitwalo nga 32 deba eda treatment yasobola okumutereza endero no yabanga ira yoku tufunye ko mitwalo 8 era jenvu okumugemya so akayenda obuyambi tuongere ku makerenda gaba mukoba ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos.